Pozdrav svima, ja sam Mr. Smoke HR-a. Ovo je iPhone XS Max. Možda je bilo logičnije da se zove XL. Ovoga puta nije mogao dobiti plus na kraju jer ne donosi ništa više u odnosu na manji model. Znate kako bi iPhone 7 i 8 Plus imali više kamera, više radne memorije i oštriji zaslon u odnosu na manje iPhone, obične 7 i 8. Pa ovoga puta ovaj Max model zapravo donosi samo veći zaslon i veću bateriju, ali sve ostalo je praktički isto kao i u manjem modelu. U svakom slučaju, jako loše ime za jako dobar smartphone. A i ne bio dobar kad će na njega potrošiti skoro 14.000 kuna. Kako 14 kad košta samo 11, objasnit ću vam uskoro. Dizajn je ostao gotovo isti, a gotovo da su iste i dimenzije kao lanjskog iPhone 8 Plus. Skoro da možete iste maskice nositi, ne možete naravno. Razlike su minimalne, recimo modul kamere je malo veći i imamo ove sitne izmjene tu na dnu pokraj ovog Lightning lutora, znači nema još uvijek USB-C-a i vjerojatno ga neće ni biti jer Apple ga ne voli na iPhoneu, voli ga na MacBooku recimo. I dalje se klacka na stolu dok tipkate i dalje nema utor za slušalice. I neobično je da je Apple-ov jedan uređaj ovako loše i, ajmo reći, nesimetrično izrađen. Apple je firma koja uvijek težila ka perfekciji, a ovaj uređaj se definitivno ne čini baš dizajnerski perfektan. Pazite, to je firma koja želi zaraditi što više novca i ja to potpuno podržavam. Mislim, nisu oni Caritas, ali nekad to prije nisu radili na uštrb korisnika. Ove godine u pakiranju ne dobivate adapter za slušalice jer on vam očito ne treba. Valjda imate onaj od prošle ili pretprošle godine, jel? Dobivate sporiji punjač nego kod mnogih Kineza od 100 eura. I ukoliko imate Apple-ov MacBook ili MacBook Pro, dobivate kabel s kojim ga nećete moći spojiti. Apple vam želi ovakav jedan adapter koji je zapravo brzi punjač prodati za nekih 500 kuna i još vam želi naravno da biste spojili uopće iPhone sa ovim adapterom prodati još jedan kabel koji vam želi naplatiti još 200 kuna. To baš i nema nikakve logike sad, ne? Još jedan problem za kojega zapravo i nema drugog rješenja nego kupiti skuplji uređaj je taj što ova ima samo 64 GB interne memorije. Znači za uređaj od 11.000 kuna vi morate naplatiti još 1.500 kuna da biste imali 256 GB. Kad već govorimo o gigabajtima, Androidi startaju sa 128 i to za duplo manje para. Što se tiče afere oko lošeg prijema signala, kojeg su imali Ameri pretežito, mi osobno nismo imali nikakvih problema u Hrvatskoj. Sad, ne znam kakva je situacija za BiH i Srbiju, pretpostavljam da je slična kao i u Hrvatskoj, to će neko drugi morat malo bolje testirati. Slušalica je dovoljno glasna, to je jedna stvar što je mene zanimala, dakle pozive sam mogao obaviti bilo kad i bilo gdje. Sitni prigovori neki će reći, ali smatram da su upućeni s pravom jer ipak dajete veliku količinu novca za ovaj uređaj. Čovjek možda očekivao nešto malo više za uzvrat, ali Apple smatra da je ovo dosta. I u neku ruku je u pravu. I ne, kupci iPhone-a nisu nužno ovce kako ih hejteri nazivaju. Max se prodaje kao vruće kiflice, a zašto i ne bi? Najbolji je iPhone do sad. Dolazi s gotovo savršenim zaslonom od ruba do zuba, mjeri 6,5 inča u dijagonali i dolazi s vrlo lako pamtljivom rezolucijom od 1242 x 2688 piksela. I da, ovo je definitivno jedan od najboljih, ako ne i najbolji zaslon na tržištu. Lako moguće je da ga pokreće i trenutno najjači procesor na tržištu, A12 Bionic, ali s obzirom da njega nema niti u jednom Androidu, ne možemo baš napraviti neku direktnu usporedbu. Da se sve odvija najbrže i najjače, to je valjda bilo i za očekivati. Rad bih vam pokazao kako rokam u PUBG-u do kraja, ali imam vrlo ograničeno vrijeme za snimiti u recenziju, tako da ćemo to preskočiti. Što se tiče vanjskih zvučnika, stereo su, kao i na prošlom iPhoneu, ali ovoga puta je ovaj u slušalici dosta glasniji, tako da imamo puno bolji stereo efekt i ako slušate Matu Mišu Kovača, čućete ga na 2 kanala. Software je na izgled isti kao i zadnjih par godina. Tu imamo gestu za vraćanje unazad. I radi u više manje svim aplikacijama koje sam isprobao, osim recimo u Facebooku u kojem će ona otvoriti kameru. Jer Facebook ne bi bio Facebook da radi kako spada. A možete otići korak unaprijed kao forward, jel? Doduše to radi samo u Safariju. Nekako kao da su i glađe geste, pogotovo za ulazak u multitasking. A sada možete swipati između aplikacija koje rade po ovoj home tipki ili crti, kako već god vi zovete. Odlična je i kamera. Što više, DxOMark kojega tako volite, rekao je da je ovo druga najbolja kamera, a ne prva. Prva je ona u Huawei P20 Pro. No zanemarimo mi DxOMark i pogledajmo ove fotografije uhoćene s iPhoneom XS Max. Najviše me iznenadio fenomenalan dinamički raspon.
stvarno svaka čast na ovom Smart HDR algoritmu kojega možete lako uključiti tu u postavkama kamere. Čim izađete iz aplikacije kamere, uđite u opcije postavke i nakon 3 minute pronađete opciju. Kad ste već tu, uključite i snimanje u 4K rezoluciji da ne morate opet izlaziti i vratiti se u postavke i slično raditi. Bitno da je sve ovo vrlo jednostavno jer iPhone je ipak najjednostavniji uređaj na tržištu. I 4K snimke su vrhunske, ima i super slow motion, dobro, ne baš kao u Samsungu, Sonyu, Huaweiu i nekim drugima, ali i dalje je super. Apple je s kamerom napravio stvarno odličan posao i ono što je bitno pokraj same kamere je to da je kamera pouzdana. Kad okinete fotku s iPhoneom, vi znate da će dobiti najbolju moguću fotku koju iPhone može uhvatiti, nema ono ponovnih pokušaja. I to ne kažem samo zato što nema profesionalnog načina pa kao ne možete dobiti bolju fotku, nego stvarno. Najbolji koji možete dobiti sa njim, dobit ćete čim stisnete ovaj gumb za okidanje. Unapređen je i portretni način, fenomenalno radi za jedan smartphone, a od sada i na iPhoneu možete podešavati naknadno razinu zamućene pozadine. Ovo je vjerojatno najbolji bokeh efekt na jednom smartphoneu, izuzev možda Google Pixela. A što se tiče famoznog beauty načina fotografiranja kojega ne možete isključiti, moram priznati da djeluje bolje od krema za bore, što ju nije možda tako loše nekome. Meni se to samo baš i ne sviđa, ali problem je u algoritmu koji će se vrlo brzo riješiti, budite sigurni, već možda s prvom nadogradnjom koja još uvijek do duše nije stigla. I sad kad pogledamo sve, XS Max je jedan od najboljih smartfona danas. Ima sve najbolje ili skoro sve najbolje, od hardvera do softverskih rješenja i definitivno predstavlja sam vrh mobilne ponude, voljeli vi iPhone ili ne. Čak mu i baterija stvarno jako dobra, nadprosječna. Definitivno, možda bih rekao da ona u Note-u malo bolja, možda nije, sve zavisi od vašeg načina korištenja. Dakle, imamo vrhunsku bateriju. Ali, uvijek postoji ali, bar u mojim recenzijama, osnovni model iPhone XS Max koštat će 11.000 kuna. Ukoliko poželite možda još adapter za slušalice, ili možda recimo brzi punjač, ili kabel s kojim ga možete spojiti sa brzim punjačem, ili možda ajmo reći više interne memorije, a ne samo 64 GB, lako dođemo do 14 pa čak i 15.000 kuna. No, cijena iPhonea kupcima iPhonea nikad nije predstavljala problem, pa im tako nije problem izdvojiti cijenu, ajmo reći Škode Octavije 2002. godište 1.9 TDI sa crvenim i naravno Boschovim diznama kako slučajno ja prodajem dolje u opisu ovoga videa. Recenzija s puno više detalja je kao uvijek na našem portalu mob.hr, svi linkovi su dolje u opisu ovoga videa i eto, toliko od mene za danas i vidimo se sljedeći put. Majke, dosad ko da niko nije prolazio. Ko da niko nije prolazio, ko da je negdje zastoj bio i svi su čekali da krenu i sad evo, kao evo sad svi krenite, sad. I onda ide, ako me, je to ono? To je to, ajde ugasi kameru.